Bienvenue ikaze nanone kuri The Mike Radio ndetse na TV wahisemo neza. Amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azasinyirwa imbere ya Donald Trump muri Kamena. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranyije ko amasezerano y'amahoro azasinywa muri Kamena mu muhango uzabera muri White House imbere ya Perezida Donald Trump, aho byitezwe ko azashyirwaho umukono na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix kisekedi. Kuri uwo munsi hazasinywa ayo masezerano y'amahoro. Byitezwe ko hazahita hanasinywa n'andi ajyanye n'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byombi, aho nta gihindutse hitezwe ishoramari rinini rya Amerika muri ibi bihugu byombi.